Во студиото на Европскиот парламент денеска со мене европратеникот Матијаш Немец. Добродошли, хвала што сте прихватили овај мој захтев за интервју. Hvala vam, stvarno mi je drago da smo opet zajedno. Видели смо се pre избора. Изравнени сте за нови мандат у Европском парламенту. Честитке. Hvala. Око тога причали смо о будуćности Европе pre избора. Ево сад су избори се завршили, завршава се ова година турбулентна, sa puno izbornim ciklusima, uključujući i one u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako sad izgleda perspektiva Evrope nakon ovih turnusa? Kompozicija Europskog parlamenta je stvarno drugačija nego je bila. Sad to imamo više ljudi koji se identificiraju više nacionalista, više populista, više je agresivnija komunikacija. To je stvarno velika promjena za ovu kuću tu. Nikad se nije desilo da sliči rasprava u Europskom parlamentu kao da je to rasprava u nacionalnom parlamentu, svugde. Tenzično. Tenzično, nisu laki časi, jer stvarno teški časi su, možda da ih možemo da vidimo da je nekakva prilika da se nešto promijeni. I to brzo, i to korenito, zbog geopolitičke situacije. Sad smo vidjeli promjenu u Americi, vidimo kakve su velike promjene globalno, ako gledamo globalno, i velika promjena u percepciji širenja. I to je nešto pozitivno. Sad smo u fazi konstitucije komisije, ima stvarno veliko trenja oko toga. Nima više pitanja o tome kakva će biti Europa, ili desna ili lijeva. Najbitnije pitanje Europe je sad ili će biti još proeuropska u smislu institucija, kao je ova, Europski parlament, ili ne. Onda stvarno a kad kažete puno ovih novih političkih struktura koji su više nacionalno orijentirani i tako dalje, brine neko o Evropi zaista? Mislim, razlika je stvarno velika i bitna. Glavno pitanje je ili želimo više Europe ili manje Europe. Ili ima odgovor u plenarnoj sali na to pitanje? Treba li nekome Evropa? Pa znate kako je danas Njemačka, dam primjer Njemačke, nije baš takvi akter individualno vis-a-vis Kinezov, vis-a-vis Rusije, nego je bila u prošlosti. Njemačka je jaka ako je jaka Europa. I to stvarno isto možemo da pričamo o svih nas. O Italiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj ili drugih zemljama. Kako ćemo biti zajedno jaki kao Europska unija. Ali tako ne misle, evo, mađarska vlada, slovačka vlada, francuska opozicija, koji više skloni prema suverenosti svojih zemalja u odnosu na Evropu. Kako to na jedan put da je Evropa postala nebitna? U procesu ove globalizacije da imeno kad sporedite samu Francusku, samo Mađarsku, prema Kini, Indiji i tako, nula. Da. Mislim, sad Europska unija je treća najjača ekonomija. Nije više prva. Bila je nekada, bila je 15 godina od toga prva, sad je treća. U smislu globalizacije mi možemo da smo player, da smo igrač, ako igramo zajedno. Da. I nema lakih rješenja za kompleksna pitanja. Mi smo imali u tome vremenu puno demagogije oko migranta, sad imamo puno demagogije oko obrane, oko tome ili kako će biti Europa konkurenčnija prema drugima velikima zemljama. Vidimo kakva je razlika u percepciji događanja oko Ukrajine na jednoj strani i kakva je hipokrizija kad pričamo o palestinskom pitanju ili pitanju na istoku. Mislim, stvarno vidimo da kad je u pitanju Ukrajina radimo svi zajedno,
tada smo svi Europejci. A kad je u pitanju Palestina, onda ste veoma... Nije više tako. Da. Kažite mi, pre nego što svakako pitaću vas i za Bliski istok, jer vi ste i u parlamentu jedan od zaduženih za odnosa sa Palestinom. A šta je sa proširenjem? Dobili smo komesara koji iz Slovenije, vaše zemlje. Šta Marta Kos nosi sa sobom kao Slovenka, kao levičar, konečno? Mislim, nosi sobom... Kakve promene u procesu očekujete od nje? I da li ima velike promene. Mislim, sad ćemo pričati kroz iskustvo Sloveniji, koja je stvarno blizu Zapadnom Balkanu, kulturno i historičko gledano. Slovenija, mislim, ako kad govorimo o proširenju, čini se, ja stvarno vjerujem, tako je, da sad je na top listi što se tiče ambicija Europske unije. Nije više pitanje da ili ne, sad je pitanje samo kada i kako. Zbog geopolitičke situacije, stvarno, kad pričam sa kolegama zašto je bitno širenje, misle, kakva bi bila Europska unija ako ne bi imali u toj geopolitičkoj situaciji unutra Romuniju i Bulgariju? Kakva bi bila situacija na tom dijelu Balkana ili Europe ako sad ovi dvije zemlje koji su ulazili sa političkom potporu u Europsku uniju? I takvo isto je kad pričamo o Zapadnom Balkanu. Marta Kos ima stvarno tešku nalogu, to stvarno. Nije samo bitno kakva će biti percepcija u kandidatima, u zemljama kandidatkama, jer treba da se promijeni percepcija unutra, u zemljama Europske unije. Prema procesu proširenja. Prema procesu proširenja. Ima li Marta Kos političku snagu? Da li joj daju političku snagu razni činioci u europskom pejsažu? Ona nije jedini faktor, je jedan od faktora da se desi proširenje. Ona je stvarno dobar komunikator. Skoz iskustvo Slovenije, skoz iskustvo Slovačke, Češke i Mađarske i ostalih zemalja koji su ulazili, i Hrvatske, može da kaže da to nije prilika samo za zemlje Zapadne Balkana i kakva je ekonomska prilika za zemlje stare Europe ili Europske unije. U tome smislu, kad gledamo kakva će biti vizija komisije i Ursule von der Leyen, čini se da je stvarno bitno da imamo pravog čovjeka na pravom mjestu. Marta Kos je ovaj čovjek koja je dobila stvarno potvrdu manje više svih na Zapadnom Balkanu, Bulgarije, ovih svih zemalja kandidata, da će biti dobar, kako da kažem, komunikator. Tako da stvarno se čini da je to stvarno i realno jedno od prioritet Europske komisije. Je li njen mandat na hearingu bio zagrožen od bugarskih poslanika u vezi Makedonije i mogućnosti promjene pregovaračkog okvira? Ne. Bilo je nekakvih pitanja oko toga. Najbitnije je da ne može nekakva zemlja u bilateralnih pitanja da spreči nominaciju komesara u tom procesu. To je stvarno bitno. Imamo i mi Slovenaci iskustva sa Hrvatsku, sa Italijom, kad smo i mi razgovarali oko proširenja Slovenije. Dobro, Makedonija je sad sprečena. Sad ne znam kako da definiram Makedoniju. Makedonija je u zadnjih godina stvarno radila puno oko procesa širenja. Sad se čini da ima tu jedan, kako da kažem, zastoj, da se ništa ne dešava. Nova vlada traži nove uslove od vidjet ćemo kakve... Evropske unije, od oficijalne Sofije. Da li je moguće da se uradi nešto? Tako. Treba je još malo vremena da vidimo kakva će biti put Makedonije u tom procesu. Čini se da imamo Crnoj Goru koja je stvarno ready to go. Ima još nešto da se poradi. Jer, na primjer? Ima nekakvih pitanja koji su stvarno, da kažem, vezana na
na stanje demokracija u ovoj zemlji, na prilagođanje zakonodajama Europske unije i tako. Jer čini se da ima u Crnoj Gori stvarno velika snaga da se za ove velike promjene. A ta polarizacija unutar Crne Gore? Možda i je Europska unija odgovor na to. Crna Gora je stvarno nije velika zemlja, u ekonomskom smislu stvarno nema tu pitanja. To je bilo lak zalogaj za Evropsku uniju. Da, i Crna Gora, ako nije velika zemlja, je možda velika poruka za regiju i velika poruka za Europsku uniju da ima još snage i mogućnosti za proširenje. Da. I na drugo mjesto bi stavio Albaniju. I ta priča da bi do kraja vašeg mandata kao poslanici onog Evropske komisije da bi moglo da se desi da završi pregovori, je li to realno ili? Da, je realno, zavisi od nas svih, zavisi od vlad Crnoj Gore, od vlad Albanije i od Makedonije. Ne mogu reći da će biti svi pripremni, jer mislim da zemlja ili dvije stvarno realno, ako će biti stvarno dobro suđerenje u tome vremenu, da možda da se stvarno stvari jedan veliki progres u smjeri na putu širenja. Znaste, kako kažu u Makedoniji, to ako je postala jedna mainstream replika, ako nas Evropska unija voli da budemo članice, ona će da uradi sa Bugarijom isto kao što je uradila sa Orbanom kad je glasala za Ukrajinu. Da, sad imamo svi iskustva i to se će promijeniti. Kakve će biti promjene u tome procesu odlučivanja na kakvi način, ili sa većinom, ili sa potvrđenjem svih. To što je najbitnije u toj fazi je da se radi na dvema frontama, jedna u zemljama kandidatkama i druga u EU državi, u membersih od Europske unije. Ali to će trebati vremena. Znate kako, i mi kao članovi ovog parlamenta imamo stvarno želju da se nešto promijeni. Mi i u ovom procesu ćemo biti prvi put uključeni, što će znači da kad će komisarka putovati, ćemo biti mi sa njom. Kad dođe u Makedoniju, ćemo ići i mi. Da sarađujemo zajedno između institucijama u odnosu do zemalja, sa parlamentom, vlada, sa komisijom. Ovog puta prvi put ste se skupili ovdje na plenarnu sednicu nakon rezultata američkih izbora. Kakva je atmosfera? Mi kao zastupnici i državljani Europe imamo sad dvije mogućnosti kad se otvori pitanje osobno Trumpa. Je li dobro što je Trump dobio za Europu? Paradoksalno zvuči. Jel će prinuditi da konačno... Imaš ljudi koji stvarno ih ima panika u tom smislu, imaš ljudi koji vidu priliku da za saradnju, ne samo za Ameriku i sa drugima zemaljama. Da se, što se tiče najglavnijih pitanja, ne čekamo Ameriku ili da sami idemo i da otvorimo i zatvorimo pitanje. Nismo još tamo, jer mogućnost ima sad. Jel se bojite da će Trump još više raspaliti populizam u Evropi? I ove trendove suverenista i... Da, mislim, to stvarno će biti realnost, sad na početku. To se je već desilo godinama, jer sad imamo migrantski pakt, imamo nova pravila oko Schengena, sad je treba da se to sve implementira. Tako da, znam da čini se da Europa nije u mogućnosti da priprema stvarno velike odluke. Jer ja mislim da ima sad mogućnost. Zbog situacije, kad se pita oko varnosti, kad govorimo oko NATO i to, znamo kakva je vizija Donalda Trumpa bila i kakva je sada. Ni se veliko promijenila. I sad smo mi u fazi koji treba da smo proaktivni, da znamo da niko nije u mogućnosti da odluči na mjesto nas.
Pomenuli ste pitanje Palestine. Šta očekujete nakon ove promjene u administraciji u Washingtonu? Kako će sad, ima šanse da se međunarodni faktori nekako organiziraju, što bi se reklo, da se prekine ono što svaki dan smo izloženi da gledamo, a to su veoma strašne ljudske tragedije? Mislim, stvarno je teško vjerovati, jer konflikt na Bližnjem istoku je nekako linked, nekako je povezan sa ruskom konfliktu. Imaš aktere koji su stvarno svi isti svugde. Što se tiče Palestine, nisam baš optimist. Što se tiče Amerike i Trumpa i njegove administracije. Poziciju Netanjahua. Da, stvarno. I njegovu radikalnu poziciju. Čekam promjene što se tiče Europske unije. Tu mi može da smo stvarno glas humanosti nego interesa kapitala i lobija. Takve su moje očekivanje. Nešto što je temeljac Europske unije. Da. Ako se ruši multilateralizam koji je bio izgrađen posle Drugog svjetskog rata, tu mislim stvarno na UN, na United Nations. Zašto otvorim ovo pitanje? Ja ne vidim napad i vojnu između Palestinaca i Izraela, samo napad između dveh nacija. Što se dešava i kakve su odluke Netanjahua, to je napad na United Nations, na zajedne, kako se reče, na UN, na multilateralizam. Ujedinjene nacije oko koje i Trump ima izvesne rezerve. Tako da, znate šta je, ja sam iz Slovenije, to je mala zemlja u globalnom kontekstu. Ako nećemo više staviti na prvo mjesto rule of law, onda kad ćemo biti mi na vrsti? To je veliko pitanje za Europsku uniju. Ako ćemo rušiti ovaj multilateralizam koji se izgrađuje i temelji na pravu, onda ćemo dobiti anarhiju, globalnu anarhiju. I to ne može da se desi. To je jedna optimistička, jedan pogled na neku budućnost. Matijaš Nemec, hvala vam što ste bili moj gost. Hvala Ivan, drago mi je bilo. To беше Matijaš Немец, мой гостин во студиото на Европскиот парламент. Ви благодарам за вниманието и до гледање.